Mayam Bakrumzari, I Joyshree Usham Impact News ki Manung Hutna Taram Nokchari. Ngasi ako ni puzari topic asi yamna important oiba topic ni leba sigi future gi damakta yamna maru oiba education da loimak base orga khoi khunai gi chakhatpa lamdam gi chakhatpa leba si chakhatpa si education da loimak base oguni ado India gi education system si pali balengak na aphaba rom da transform tongna bagi damakta reformation kaya marmadum pudun lakli adum matam gi lengak na kari ahong ba pusalaklaga education system je hena yamthina aphaba education system ohengadagi habegi pandamda adum policy mayam sembun lakli Pali balenga asina National Education Policy 2020 NEPZ introduced yam ambitious project, ambitious reform in the Indian education system. Masi Manipur ki aduga masi implement tawbada successfully implement tawna bai damakta lamdam asidasu leba sinba thungna dum awareness program workshop oja singi training mayam tawduna lakli aduga hariba NEP 2020 si akhoi India ge education system da yam ahongba anauba global education system da maina Japmina bangam naba yamna mangjil thaba education system ama purakna bai damakta dum bapan thamlaga mine introduce lenga asen tawbuni adubu any policy whether education health or any policy lebas leba any policy introduce ong matamda criticism di lakta banate especially opposition party gi side gi policy ama introduce ong matamda magi asoiba karino magi aphaba karino phataba karino naina bagi democratic chatpa adumba lebag ni na mai criticism magi opinion zon phonok lagli aduga latest oina khoi Congress leader Sonia Gandhi na India ki education system zida 3 C's na mainly magi agenda oidna leire haina ngarang mahangna izaba article the 3 C's that haunt Indian education system today haibasima the Hindu the minor articles phongro ki asris the Congress na su Congress ki official post adum mai tweet mayam ama ngarang thoki akhoi paulu su phongjeki Sonia Gandhi na Congress leader na haibasima roina India gi anoba education system zi 3 C's na maruina commercialization adagi centralization aduga communalization tawduna leire masida lenga ki hidden agenda yaning da mayam phungdorakli adubu tasing na masi karai fawda chumbano pali belenga sina introduce story but transform tawna bai damakta purakli ba system aduga opposition side gi criticize or basi karai fawba chumbano karai fawba lan bano haibado khoi dum khanana bai tanjadu logjage ngasi ki topic na India's education system reform or regret aduga hiramasida manung huna khana bina balengsin biriba khoi expert panelist na ahan bada I have your right makta election biri oza Ningombam Bupenda senior spokesperson MPCC oza butaram nokchari Meitei the election biri oza Professor CH Ibohal Meitei Director Research and Development Cell Manipur University oza butaram nokchari and on my extreme right election biri oza Ningthoukhongjam Satyajit Chief Bureau UNI oza butaram nokchari ngasigi discussion thokdok chabasi hak oza Professor Ibohal da direct lecture ge oza ozik opposition side gi di dum moye phongdok ka dabje dum phongdok re but when we really look into the policy National Education Policy 2020 very ambitious education reform purakadoriba masaja vocational skill development da maina focus torga mayam ama transformation ma purokna bai damakta adagi mother language introduce ka torokli ba swais oza gi mot kari lebeke Thank you, Joyshree. Leibak ama chawkhalhanba aduga chawkhatpa khunai ama sengatpada mai masing tambagi kanglon haijaba tare ko education policy sina achauba khoigi thodang ma lawi haba sidi akhoi loina ma gyanai adugi mathakta India na su Bharat ki ningkha hek tamba matungdagi education policy si tungan batangkakta semaga lakpani 1968 matamdugi prime minister obirambi Indira Gandhi na khoi introduce to obirami aduga amuk Sri Rajiv Gandhi gi matamda 1986 ta aduga sahi kuntraga de mari haibatare ko degi 2020 da Sri Narendra Modi gi sarkar lakpadegi amuk NEP 2020 hena National Education Policies introduce to bani tangkak sing tama gi priority oba tongan ro machat mayam laigi maduloi namak achieve to ba tawdaba aduna tongan wa phamani aduga khoina puning iba aduga lebak sigi mapungda haura iba naha singse da karamba makhalgi education system se piraga
chawkhat mai ge da changba yagadagi haibadugi matangdudani adna policy ama laiba aduga ahungba ama naina chawkhatna naba honaba sidi tangai phade adna we need reform, a good reform which will give benefits to all different sections of the society piva ngamba dugumba policy ama di mathau tai NEP 2020 se hoi policy khudimaki shen maye amagi mamai ani leiba dumaina pros and cons khara dum leibi ai adubu larger perspective ta kayam yam namasi kanaba piri hebudu di yenga aphaba magi ni hel targadi madu phai haina dum appreciate to chungani na thamjage aduna education sigi hoji sai hangbi ki ba skill development gi duga tongan ba vocationalization gi na chingba singchal lai maram di keno da NEP 2020 da piri ba masase khajitang point ama ni panjarabada India gi education system se magi cultural ethos siga iroina na global knowledge super power ma oibe ngamna ba aduguma makhal gi kanglon haijaba tare policy framework ni haina thambi maram di keno habada matama India se mapa lebak ti gi mayam ma la ka da vishwa guru oina akhoi gi Nalanda, Takshashila, Mayamama, see like the Bam, Udamba Dumaina, Lakaturiba Sahi, Kara Seda, Global Gi, Oiba, Education Gi Destination, Ohinabagi, Pandamdudani, Adugaluna Lunana, Agogi Ladiba, Naha Sing say, Indian Gi knowledge system, indigenous knowledge system, Siga, Luinana, Makoi say, employability, Hengalan Bangamba, Adugamba, workforce, Oinanaba, Madugi. Larik matambi do khoi introduce tongna ba honor e and matang se da khoi gi tongan ba agenda da khoi gi gross enrollment ratio higher education se da matam du da 2018 se da labor se 26.3 adumuki percentage ani aduga malim gi na sakhol ba lebak sing chi yeng matam da di ayamana 30 gi above aduga 50 above maktani aduna India su lakatoriba 2035 Poki Manung da gross enrollment ratio se particularly higher education system say da 50% yongnana bagi target se thamme aduga loina na akoi da thabak phangdabagi masing se yam India se akoi gi kano say da piriba McKinsey Global Institute na piriba data adu gi reflect oraga NEP gi document itself to so dum panbi bani akoi gi skill development gi chang chi India yam nemba skills South Korea gumba people le bak chi moi 96% of the workforce is skill education p duga German da 75 duga Japan gumba ko UK gumba 80% above the skill gi training chi piraga mi sing ya productively engaged to haiba tare okay so NEP 2020 the su emphasis p is skill development chi yam choba kano p aduna by 2025 manung say that 50% of the learners have students above 6th class moiche skill related field amada vocational related field amada exposed to nabagi khudung chaba se pu haibo maramdi kenoida akoina degree diploma ame hek loirakanda degree certificate ti phangani aduga thabak se government ki natraga tongan ba kharada phangraga so ayamana thabak phangdawi masing ji hengat pano oiba adu italdi masana masabu thok pijanana ba malem gi mafam amada hekada magi haithoi singthoiba magi skill gi expertise una employment opportunities loba yanana bagi adugum tanja amasu pirakpa anasuma adagi oza hojiki NEP 2020 gi makhada masimyam ji prokna be damakta Manipur da akhoi sem saba haigadra akhoi angang gi syllabus gi horaga kari ahong badi thawuk pakhat paji ozana sum yeng pada uba phangbagi aina khangzabata aimakti academician ni Manipur University gi professor ona leijabani the government asu tongan ba hiram kharada adumak mas implement tawna na ba hona kre sayani gi mang de gi heno pungda aduna koi education da su makal sani thongni yengba yai koi gi school level gi ko aduna 5+3+3+4 sigi keno sayda component sayda la kanda early childhood care gi component si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯤꯠꯇ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯀꯞ ꯇꯨ 12 क्लास फाउबा अदुम थामदनबगी कनोसिम सेमे सैदा खजिक चहीगी कनोसे छिन्नब लेरगसु अयाम्ब कनोदी मानहले अदुगा कोर्स करिकुलम दा मतम बिदा अखोगी बैकलेस डे का हेन चिंग सिंदना खरा फ्लेक्सिबल ओइबा मोंग द पिरे अदुगा अमुक हाई एजुकेशन दसु मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एक्सिट करिगुम सही अहुमगी नत्र मरीगी कोर्स से सही अमबु लोय तारगदी मोंगोंदा सर्टिफिकेट नत्रगा डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा और नत्रगा जनरल डिग्री देन अदुगा अखोगी ऑनर्स डिग्री नत्रगा डिग्री इन रिसर्च हाइबना चिंगबसे पीरकांदा अखोगी अंगांग सिंगसिगी माना तमजररिबक मता कनो सिंगसे सही अमा खतंगी ओरगस अनि खतंग ओइदास मसे मांगहंदना सिनबि याननबगी अदु क्रेडिट ट्रांसफर तव याननबा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से थम्मे हैरगा छात्र सिंगसिगी माई महिरोइ सिंगसिगी मागी डिग्री अर्न तौनबी मचाक से अखोई सेम्बलनबी याम फ्लेक्सिबल ओइबा मॉडल अमा खक्सु मुक पी अदुना पुनमक सिंगसिगा लोइना लोइना कोर्स करिकुलम दा डिजाइन तौदना अखोईगी एबिलिटी इनहांसमेंट की कोर्स वैल्यू एडेड की कोर्स अदुगा स्किल एनहांसमेंट कोर्स न चिंगबसी हापसलगा जेनेरिक electives discipline specific electives si tawraka do da angang si da leijeriba magi talent magi creative ideas sing si sinaraga hen na productive oiba mi ama oinana bagi machak mathum na chingba sing si pinana ba yamna kanna honai manipur da sudum aina khangjaba da adum tangkak mayam sing se dum introduce tawre adu hen na madu khumang chawsina तौहनिंगबा अमसुंग तौबा याननबगी रूम दुदी अदुमक लैरी होजिकसे सही इम्प्लीमेंट तौबा सही अनि अहुमुक्त ngairi aduna lisang sina satkedabonina masigi tangkak singche ko yengminabam changi aduna singnaba mayam ama leitabadi natte maramdi keno haikanda anouba policy framework ama tawrnaba khonaba course anouba hangnaba khonarakpada oja watbagi infrastructure matik chadabadagi na chingba mayam sina maram oidana pidingiba course ki magi values singdu yauna piba ngamdabagi adugumba singnabadi adumak thengnadabadi natte adubu overall yengjabada ahungba naiba myuebagi machatnina akhoi a change a new beginning ama haunanabagi effort ama thadabasidi yamnamak phai aduga masigi kanabase khoina different sections of the society the lahong naba madugi lainga ki pambai pathap na ching masing do khara honest oina sinabiraga akhoigi young people sing se anuba model amada anuba environment anuba ecosystem amada poraktada hena productive oiba workforce amamo oihenanabagi pandam dudi thammi and pandam si yauna bo honor matamda the most important challenge is the implementation of the things and kanana masibu implement to bigadagi haibasi lakmatamda khara hena kupna nainaminabadi mathau tari hena thamjage. Thank you so much Oza. Thank you. Mathangi wahanga se ha Oza Ningombam Bupenda senior spokesperson MPCC lakjage Oza Oza Ibohal na hojiki NEP 2020 gi mai kanaba mai gi phazar machat miyam phazan thambikre Oza lakjaning base Congress ki luching bi Sonia Gandhi na ngarang it was yamna vocal oina yam strong opposition to the Indian education system and the 3 C's commercialization centralization adagi communalization the NCERT ki textbook ki magi syllabus hong ba bhawa adu mayam loimak site tawraga yam detail oi ba magi article ni adu da magi article da hojiki criticize tawduna anoba education policies na Indianized oi ba Indian education system program honabani mamangi thainagi British matamdagi chanaduna lakpa education system doziki India da kamain chana do aduna Sonia Gandhi should accept habege du wafam bawa lakli ngasigi pawda gani thinga zabada ozai morka thambi akoine education high matam sida let's go beyond again from party politics for the time being education high sida koi physics tami chemistry tami philosophy tami then Indian philosophy tami western philosophy tami so education akoine physics tamade astrophysics tambada there is nothing like this is Chinese physics or Indian physics so as such akoine education as a whole ne adu boje khoi gi Sonia Gandhi ji na haibiri se kaino haibada hojik lairiba educational system in a country India sida since 2014 prime minister Narendra Modi ji na prime minister oirakpadagi kari film da lakrage haibadu ne
Young view for a person like me. Today I am here as a senior spokesperson, but I life that I have taught in school, I have taught in college, and also I have taught in university. Aduna sigi sida akoi education sina kya impact tauge hai basi primary level da, college level da, university level da. Akoi ne young bigado si hajik after all akoi ki Bharat ke संविधान से da hai basi hajik phukta. Article 15 clause 5 akoi si da hai basi scheduled caste वगैरह scheduled tribe वगैरह OBC वगैरह non aided हाइब्रिड private institutions सिंग दसु reservation थम्बियु हाइब सिनेबा already संविधान ने याउदना लेइरो जे हजु फुक्ता मसी law in legislation अमो इन ओइद्रिबा but हंडक की parliamentary standing गे parliamentary standing committee on education 364 report दी अदुगी 363rd report दी अदु legislation अम सेमी नबगी दमकता ले अदु recommend तो होती याव करे नसी अकोई ना भारत से येंग बम तम से करिगिनो है मतम से संविधान दा यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट है दना लाइर यूनियन लिस्ट दी मतम अम दा संविधान सिना कमेंट्स तरुक मतम दा दिल्ली यूनिवर्सिटी गुम्बा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गुम्बा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गुम्बा हान लेरम ब यूनिवर्सिटी सिंग दुदी पार्लियामेंट ना एक तौरगा मखोई की यूनियन लिस्ट याउदना लाइरिब और मे बी डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द लेजब खरदी अदुबु द रेस्ट दी कॉन्करेंट लिस्ट ने हाइबदी भारत सरकार अमसुंग राज्य सरकार सिंगदुगी मखोई legislation तौबद मखोई की अयाब मखोई कंसल्टेशन तौबा अदुग डिस्कशन तौबसी मथौ ताय अदुब हनक की मतंग से नरेंद्र मोदी जी लाकपदे कइदौगे हाइब मतम सिदा कोई NEP से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाइरिबा सी इवन हाई कोर्ट तमिलनाडु की स्टेट ऑफ तमिलनाडु ना मोइना सबमिशन तौक मतमदा NEP हाइब इज जस्ट ए पॉलिसी इट इज नॉट इवन ए स्टैट्यूट हाइडिन है अदुना अखोइना तौजे मासी इज इट ए लेजिस्लेशन हाइबसु नत्रिबा इज जस्ट ए पॉलिसी द पॉलिसी सिदा इज थ्री लैंग्वेज पॉलिसी से कंपलसरी ताहनब होनबदा स्टेट्स लाइक तमिलनाडु स्टेट्स लाइक केरला स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल माजिरो अपोज तौदना लाइरिबा अदो द क्वेश्चन द लार्जर इशू इज सी की इंपोज तौनब होनब सिदा फेडरलिज्म ऑफ द कंट्री से मासी काइसल है स्टेट गवर्नमेंट ना माना तौरबा मागी रोल सिंगदो एट द सेम टाइम very small thing ngasi SSA हाइरिबा समग्रहा शिक्षा अभियान की मखादा पैसा लाकदो मयाम दो पैसा दो भारत सरकार न थादो पिरक्तरेबा अदुना यूनियन बजट अखोगी एजुकेशन पॉलिसी दा हापी गदब पैसा मतलब अमदा 3% ऑफ दिस टोटल GDP दो एजुकेशन दा थादबियो हाइबदो अदु बुक्ता याम वाट न योशलक्तरबने रादर अखोई SSA दा थादरंग दो पैसा दो स्कूल सिंग दा लाकतबा अदुगा लोइना अखोगी समना हारबदा हजिक या मरुइना इन द स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल दरी सुप्रीम कोर्ट बुक याउनरी नेब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की असेंबली ना इनेक्ट तौरगा सेंबा स्टेट यूनिवर्सिटी सिंगदा मखोई की VC दो भारत सरकार ने यूनियन ना हापकनी हाइबदगी नत्रगा गवर्नर ना चांसलर ओहेनबगुंबा गवर्नर ना दुदा VC अपॉइंट होलकपगुंबा मणिपुर यूनिवर्सिटी दी कर मणिपुर यूनिवर्सिटी इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी अदु सबना हाइब्रिड धनमंजुरी यूनिवर्सिटी हाइरो नत्रगा स्टेट असेंबली ना पास तौबा मयाम लेरिबा अदुदी स्टेट गवर्नमेंट की ओइबा अदु नत्तबिदा भारत सरकार ओइना सख्रगदी हाइदना अखोई पर्टिकुलरली अखोई की पॉलिटिकल पार्टी मानदब सिंगसिदसु सी थोक्तब नतेबा अदु सी करिदै थोके हाइब्रिड सेंट्रलाइजिंग इफेक्ट लाकपदगिनेबा एट द सेम टाइम ngasi yengbiu manipur dasu school macha mayam lerame 1 kilometer की मनुंगदा प्राइमरी स्कूल अमा थंबियो हाइरमनी 3 किलोमीटर की मनुंगदा अपर प्राइमरी स्कूल अमा थंबियो हाइरमनेबा अदो ngasi दि हाना लेरम प्राइमरी स्कूल नत्रगा सरकारी स्कूल मयाम दो लोइना बुक थवाय खरगा स्कूल एमालगेमेशन हाइबगी आम फजब पॉलिसी दा स्कूल मांगन ग्रे स्कूल लेरम बसिंग दो मांगन ग्रे अदुगा हजकी प्रॉपर्टी सिंग दुना हाउसी लाव सिनरीबा हाउसी लाव नरीबा मणिपुर की सरकारी की स्कूल की थाइना लेकाई दा स्कूल सरकारी स्कूल मैम लेरम दा हजि कनाना अदुगी प्रॉपर्टी दुना कनाई ममिंग द लेरिबनो अदुगी ओजा सिंग दुना मनाक नकपुदा स्कूल दा अदु एटेस तौसलगा मोसे याउशन दुना लेरेबा अदुगा छात्र सिंग दुदी हजिक राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A दा याउदना लेरमने भारत की संविधान दा अदो ओजा हजिक स्कूल एमलगमेशन तौबैजे हजिक स्कूल दि लेरगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग लेरगा स्टूडेंट लेतबा और ओइ तारगदि अनि no हेन इफेक्टिव no suppose टोक्यो ददी मेट्रो ट्रेन चेले हाइबा अदुदा कस्टमर मी अमा खकी गुंबा that is the difference मी अमा खतंग yes that is the whole point मी अमा खकी दमकता मेट्रो ट्रेन हाइबा अखोई सिदना छात्र लेरिनेबा छात्र तो लाक्ट्री तो छात्र लेरम छात्र ना कमाइन लाक्ट्री नो तो छात्र तो लाकनब होनद्रिसे करिनो दैट इज द होल पॉइंट अदुगा हजिक से अमु सिगुम्बा मखल की सुमाइन तौदना पब्लिक स्कूल हाइब्रिड सरकारी की स्कूल ऑलमोस्ट अराउंड
अखोगी 89,441 से थिंजन खरगा कंसोलिडेट तौ खरगा प्राइवेट स्कूल ना 42,944 लिंखला है since 2014 dagi private school लिंखला बस that is the whole point लिंखचबो that is the whole point aduna kari da maktono सरकार सिंह मोदी सरकार लापदी कईदौरे भारत की अखोगी सरकार की स्कूल ओजरम प्राइमरी स्कूल ओजरम लेकाय लेकाय लेजरम किलोमीटर लेजरम मचा मचा सिंधु थिंजल है प्राइवेट स्कूल मैम मशरूम तहलेब अदुगी प्राइवेट स्कूल दुदी अदुसु अनरेगुलेटेड मोगी फीस मैम अदुना लाइरब प्रजा सिंह कराय सकदोइनो हाइबगी क्वेश्चन लाइरब मीन्स लाइरब छात्र छात्री सिंह एट द सेम टाइम अखोइना हजि अमु कॉलेज लेवल दम गेंगसेब कॉलेज लेवल सिदा अखोगी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हाइदन हेफा हाइदन हजि अखोई स्टेट की यूनिवर्सिटी मसा के हारो नत्रगा एनी फंडिंग हम दरका ले हारो सिदगी पुहल लगा इंटरेस्ट रेट टुसु एत मार्केट रेट ते पिछल लेब अदुग इंटरेस्ट रेट तुना कनानो फोर हनगे हाबे मतमदा छात्र सिंधु की स्कूल फीस की अमु लौसल लेब अदुन ngasi मणिपुर लेब मेडिकल इंस्टीट्यूशन सिंजे फीस क्या नो इट इज इन टर्म्स ऑफ लैक्स पीजी तंबगी एमबीबीएस तंबगी वी ऑल नो इट फ्री फी स्ट्रक्चर से अदुना मसी कइदै थोइनो हाइबा मतमसिदा अखोगी हाई इंटरेस्ट रेट सिदा हाइबदी कमर्शियलाइजेशन तोरखरेब करीदगी नो हाइबा मतमसिदा करी लाके हाइबा मतमसिदा मोदी सरकार लाबदगी जस्ट लाइक नेक हाइरो हजिकना अखोगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हाइरको हजिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हाइरे CUET हाइबसे हजिक मतम अमददी मणिपुर की मीसिंग खोगी छात्र सिंह अदु एग्जाम तबु हाइदना मेघालय किसु एग्जाम तबु हाइ नॉर्थ ईस्ट की हाइदना तौनरमेब अदु द इंटायर इंडिया इज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी दि चनब यारोय मरमदी इवन इन मार्किंग स्कीम दसु CBSE और ICSE और स्टेट बोर्ड ओरो अखोई की स्टेट तना मार्किंग यामना स्ट्रिक्ट ओइब मतमदा स्टेट खर यामना लिबरलाइज मार्किंग लेब अखोइना थाने 94% फंग मतमदा साउथ टेक 99% फंग मयाम लाएब that is the whole point aduga Delhi CBSE reason de khar kitang strict oiram that is also the point aduna uniformity se laiba yaro aduna CUET de hoji yango Bombay de laiba satram ga Imbal laiba ga natraga Senapati laiba ukhul laiba ga sam mana halaga prakha than ga dore aduga mo class 12 ki mark to no almost redundant oil class 12 की marks CBSE अगर IC और state board at the same time now communalism है रुचि मतलब हम तो कोई टेक्स्ट बुक खुद मकते यार में पेरेंबल दो मरक हम लौथो में बट आफ्टर ऑल कोई ओपोजिशन तो रखो देखती मैं आम इंटेलेक्चुअल में आम ओपोजिशन तो रखो दी पेरेंबल तो कॉन्स्टिट्यूशन तो याक्शल है इवन दी हिस्ट्री ऑफ महात्मा गांधी महा की एसोसिएशन मतंग दा कोई की लान अने इबुगुम्बा सिबु में आम ठोक तब नती है एट द सेम टाइम यंग भी ओबंगसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंगसिदा करम नो प्रोफेसर ओइर सिंगसे आई मीन अक्रॉस द कंट्री करम BC ओइ गे नो लेट्स कम टू द पॉइंट NCRT दम तक लाग जगे द हाइदि हाना इरम दो लोइमा का ओथोगा म करे तौरे हाय सैनिटाइज तौरे ना कांग्रेस की साइड हाइदि दैट इज द होल पॉइंट समना हाइबा हाना लानबा मे आम चुमथोकना बै दम नो सेमकपने हाइबा लैरिबा नो द पॉइंट इज समना हाइबा हजिक यंगबियोबा अखोइना ताजबा पाउदा हाइबदि इवन महात्मा गांधी की एसोसिएशन की मतंगदा हान इरमबदु ओंथोग इबगुम्बा मुगल हिस्ट्री की मतंग याहोलमदबगुम्बा अक्रॉस द कंट्री इन सम स्टेट्स असुमसी अदुग लोइन लोइन अखोइना मो यामना हंगजनिंगिना हजिक से कनानो ब प्रोफेसर ओइरिसे कनानो ब वाइस चांसलर ओइरिसे समटाइम इन सम सेंट्रल यूनिवर्सिटी दि रिटायर्ड IAS ऑफिसर बु BC का हपचल ले रिटायर्ड IAS ऑफिसर रिटायर्ड आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल अखोइना पामसी नोबेल लॉरेट कुंबा अमित्र सेन गुंबा अखोइना पामदी फिजिसिस्ट कुंबा केमिस्ट अफाउबा फिजिकल रिव्यू दोगा याम इंटरनेशनल रेटिंग द मागी पेपर प्रेजेंट तौखरबा अदुगुंबा जेन्युइन एकेडमिक सिंग दो पामे अदुबु ngasiदी कैदौगे हाइबा मतमसिदा कनागुंबा खरना प्रोफेसर ओइरे नत्रगा गेस्ट फैकल्टी ओइरे अदुबु ओपोजिशन गुंबा पार्टी द लिंक तरमगदि मुजे तानथोएबा अदुबु हाइदबा मिसिंग RSS BJP का सामनरमगदि BC ओइलेबा डायरेक्टर ओशलेबा मे बी in some universities and then मुझे प्रोफेसर टू न कहल लेब इंग्लिश गांगबा हाइतबुक्ता इंग्लिश डिपार्टमेंट प्रोफेसर ओहल लेब दैट इज द रियलिटी इन टुडेस मोदी अदुना अखोइदि हाना ओजा ओइरमबनी वी ऑल नो इट अदुना आई विल नॉट गिव माय एग्जांपल आई बुक्ता गेस्ट फैकल्टी और इन सम यूनिवर्सिटी आई विल नॉट नेम देम द देन वाइस चांसलर टर्मिनेटेड मी बिकॉज आई वाज इन कांग्रेस पार्टी अदुबु आइना मतमदु RSS BJP योरमगदि I will have been made as permanent. Maybe that is the whole point. Adubu, akoi na fight tarusi ngasi yang biyo. Akoi have we are not against any BJP or Congress. The deserving oiragadi ko deserving oiragadi politically aligned tawjasanu but deserving oiragadi
let him or her become professor or VC adu deserving oiraktabadagi neba problem thoise marak amadi accusation tawram for the last many decades left ki samna harabada pro Maoist haidi pro Maoist har moi Maoist have nata pro Leninist pro Marxist mayam na thale rambi ga haiba ko in some of the reputed elite colleges and universities ado moi singdo oja oiramba matamda makhoi na talakpada mogi academic excellence ti internationally recognized tawe oja singdo adu bo hojiki oja sing ne na leiri sing sidi professor phana oiraga so you belong to any party adu bo internationally acclaimed tawba yaba adugi level de yorok tribe quality teaching that is the whole point aduna thank you Oja. that is the reality in today's mode. Okay, thank you so much Oja Bupenda yamna detail oina mayam ma thambire mathangi wanga se Oja Satyajit lakche Oja hozik we have NEP 2020 gi mai kana ba machat mayam su Oja bolde khangbire duga lairiba education system gi da matang da hoziki opposition gi side gi su Oja Bupenda na yam kumna thambikre ani se matam da policy yam phajai aduga swai da zo opposition side gi su point out to boje khara makai di adum credible oiba points adum yawba malin khanje Oja gi mot ka thambi new education policy 2020 se akhoi Joyshree hana 10+2 leramba school gi ke leramba de hauraga 5+3+3+4 hana akhoi ayam angang oringai gi madugi education gi system ma hapchalakpa adugi changes mayam ma lei aduga message akhoi na uri se hana exam system se khadang ahongba class 3 da 5 da 8 da akhoi angang sing sidagi integrated examination system ma hoba adigi atopa adum maruina class 10 sisu suppose akoina nangahudо gumba problem deba gumba da hari pharak taba da 10 du aniak thaba yaba gumba adum afaba gumba aduma mayam so adum yauri incorporate tori message da adubu changes hai basi adum lefam thui aro kamaina tauge hai basi ne basi mayam nei se aro mayam na hana taukiba ojani thambikiba kogi Rajiv Gandhi matam taukiba latest 86 ta taukiba aduma mang tauki mayam se da akoina yuyeng basi all over India se da concurrent list lai bani na state sing sigi magi kaino se dum tai mana hai se karino expert mayam na hai se karino adigi 2019 gi matung dagi di akoi state mayam ga consultation to bokot pe ketang handarai mayam opposition hai se hana tanar badu 2014 da power power matung na chahi mari ngade tarami adu mathangi karak padagi di 19 dagi di state sing na tanar ba kholam bado maru tokre adu masida I basi policy me I basi kanani I gi ha basi maru e mari opposition mayam hari ba ruling na ha suppose educationist mayam ari expert mayam ne iba aruga akhoi gi suppose hojikti akhoi ni sinari ba scientific knowledge si atopa lam ne sinabaga akhoi silam si ba chap mani bo integrated world level ptv se aduna atopa lam sin kari kai tauri masigi mayam se habe tanarga tawba gi mahutta moina allegation sina akhoi gi expert chunata ba political leaning laiba aduga religious leaning laiba adum bana yamna influential influence tawga tawhiba mali habagi mami tai habagi allegation sum lakba adum su ka tholei ko message akoi no hai sina yam chawe 484 pages ni tadum pa adum matam su angkui change adagi phajina understand to busu graphs to busu ngamde akoi si adu hojik yengai sina akoi gi Kothari commission na 60s da man high ram ne already 6% GDP akoi gi GDP si gi paisa se education da thada sin adu India se sungam ngam deba hojik 2.93 ho yau deba aduna akoi na thadari ba paisa se sum handaba adu masu sum handaba sina akoi gi number of institute se masing se yame India gi adu atopa lam gi na population se yamde akoi na population yam yami institute yam yami adubu grading da di akoi se suppose Asia da suppose Singapore phai asai yam phai ebo South Korea su yam phai aduga somda Scandinavian countries me education system yam phai Marshall Island di magi GDP dogi 10-20% ti adum thada khre adu yam phadba atupa phai hai me 6% ki me da loina thadai sineba ko India na 3% ka thada adubu me yam no holei sina paisa yam thada balam su lei suppose Korea hairona Korea su 3% tagi pai hindi south or north south se north ki de phala khang de north ki de aduga north ki de dunia amne aduta South Korea ki 3 adu mo yam phai education system se yam thina robust oiba system am oiba moi se masi me asu huang kan se da khoi nu jahai sina hojik lei ba policy si document statement ama aduga statement na yamba aduga implementation gi scheme sima khara watpa mali haiba sima haidi policy di wahi wata yam phajaba kamaina thabak se law se implement to wa ma
हाइबदरी याम फजब अमा इम्प्लीमेंटेशन के दा अदुगा मसिज दा होंग कोसिस दा खतंग दी होंग कनी ओजा गे से हाना हाना हजकी अनु गुसे हाइब कान ओजा सिंग सिगी हाना लेरंबसिदगी हाना लेरंबसिदगी बीएड तंबगी चाही मरी दा लेबा अदि अदुगा मयाम अमा यावरि ओजा सिंग अपग्रेड तोबगी ट्रेनिंग पीबगी अदगी मसिज दा ओपोजिशन अम हारिना मसिगी इबसिस दा अखोगी हजकी लेरिबा गवर्नमेंट से सेक्युलर है वाहि जाम हाइनदे अदुना मसि पॉलिसी सेक्युलर है वाहि यावदि काइनको अदगी अबो यावदि सिनेमा हाइसे अदगी अखोगी मसि रिजर्वेशन पॉलिसी से ओबीसी खंगदे एससी एसटी मसि के खितंग वायलेट तोब्रा मसि के रिफ्लेक्ट तौदब्रा हाइबगी चिंगनबसु लई हाइना अखोगी मरुन माइनॉरिटीज ट्राइबल मैम सिना हाइ अदु मसिज दा अखोनी येंदोसे सपोज यूजीसी न तोरंबा अखोगी हजकी गवर्नमेंट से हाना लेरंबा एस्टैब्लिशमेंट सिगी नतबा अनोबसु खरगा चेंज तोगलेबा सपोज प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग काइन तोवे अदु यूजीसी सु तोक्थोगा अतोप इंस्टीट्यूट अमा थंबा खरपा मदुगाना अदुम तोवी अदुरा मैम हाइद मसिगी मैम से तौकांदा अहोंबसिबु हेक्टा छदर होंबसे एक्सपेरिमेंट तौदा हाइदी इवोल्यूशन अमा एजुकेशन दी इवोल्यूशन चंगेसिने इवोल्यूशन से सपोज रिवोल्यूशन से धंगन होंबमनी तबना 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 टेस्ट तौदना खोतना तौरगा तौबना फबरा हाइबगी प्रोसेस अमा अरि मसेज द याम कीबना अखोई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दा अखोई सपोज अखोइना एजुकेशन सिस्टम्स दा अखोई स्टेट द पावर याम पीरी सिगी मागी आटा से सपोज मणिपुर मी कुंथा मरी सपोज कम्युनिटी कुंथा मरी लेरे अदुगो हजिकी एनईपीसी दा क्लास 8 फौदी चाहि निपान सॉरी चाहि निपान फौ अदगी मरो अदगी इवन खतंग मदुगी खतंग हेम फौदी मागी लोकल लैंग्वेज से मसिदा तंबीबा फई अतुग मसि इनकरेज तवी काइना हजिकी एनईपी सपोर्ट तोरिबा कागु जुना हाइबा हाइदि सपोज यामना हाइबनी साउथ की अफाफबा मोगी तमिल की कई की एजुकेशन फरिबा साइंटिस्ट इमोजे बेसिक अखोगी होरकपगी फाउंडेशन से मदर टंग दा इमा लोन तंबसिना ख्वाइदि फैयेना अखोई मणिपुरी चन्नबी अमा अखोइना स्कूल थाबसे अंगांग से क्या हैरेगे हाइब्रा तब हलागा अतोप लोन अमदे इंग्लिश ता फजन फजन अंगांगदी हरावबगी कनो तौबसे मसि कानदे हाइदि इमा लोन फजन नाना चखरका लैंग्वेज जुदि आइना ngangi ba potu interpret torokpane mamena phongdorokpane aduna language phabasina command leibadu leibdu su phai aduga फजन अंडरस्टैंड तौबुदना फत्रा हाइबसिनेबा अदगी ngasai ओजानी ना थंबिखि बा अखोइगी मसिद लेबर इंटेंसिव सपोज अखोइ इंडिया ददी लारिक थबक सुरिबा मैम से मसी हाइबेट एवरेज यंकान 2% मुक्तनेबा लारिक तंबा हाइरिस मधुना ताकपदि अखोइगी वोकेशनल स्टडीज तौरिबा तसिंग थबक तौरिबा अखोइ सेमिबा टीवी की सेमिबा कई मैम से 2% असी यामसी यामदेबा जापान ददी 90% नेबा vocational train तौरिबा लारिक हाइरिबा अदि इवन चाइना दे 55% नेबा हाइदि मोगी थबक सुरि खल हाइदि मोसी एजुकेटेड ओयेबा अदु लारिक तमिनेना अखोइने सुकान काना दमे हम तबे मोता खा काना बा vocational ओयबा खरे स्पेशलाइज ओयबा पुंसी द काना गदबा आइने हिंगबा काना गदबा अदोम द तौबा करी काइगे हाइबगी पॉलिसी सो मछि इंपोर्ट तौ अदु ने ओजाने ओजाना सु जा थंबिखिबदा फबसु लेनी फतबसु लेनी सिनेबा को अदु मसिदा हारिसेना अखोइगी मसी प्रोग्राम पॉलिसी में इंप्लीमेंट तौबा कानसिदि फोर्स तौबसे फते सिना अखोइना हाइदुसिना फोर्स तौबसे हाइदि सपोज मथकते थादरकपसे मसे थादरकपसे माली ना अखोइगी स्टेट मैम ना हारिसेना अखोइ से स्टेट मैम के कंसल्टेशन की प्रोसेस तो मधुमा याउदरे अरे एग्जामिनेशन की तौबगी से हाना तौरमचे क्लास 3 5 8 तौ कानसिदा सेंटर ना सेंट्रलाइज तौखिबगी कंट्रोल अमा लाकपगे में लाकतो माली है मसीगी पोजीशन में लेबा मसी मैम से उरका द तु न चला का द मैम हाइसिना अखोइगी हाइब न्यू एजुकेशन पॉलिसीज दे खितंग सेमदोकपा हाइदि स्टेट से हेक implement to him tam da masi tawre na state man lautori even ai amna haure si lautoi adu transition na si matam changba poni adegi hongdok pa si matam changba poni sumaina hong bada yoba angang si jam to sa ta ga lew haidi suppose akhoi upgrade to da examination je tawdi har ma 100 tawroi mathang sai da tawroi ka hai bada angang sing da yam confusion am chapado aduna sketch kran hari sina sumaina to ba transition da yam clear cut to se sine haidi suppose angang sida hojiki metric thagadaba angang kinda khoi hai anuba policy la kandadi exam tawroi grading tawrni hai masi yam clear cut am ta nati masi ma'am se masina angang sing da su confusion am tho level masi ma'am se thok ta na ba yam phajana policy tawba tam da akhoi strategy program pu chok matam da magi implementation थबक पांथोप कमायन तौगे है क्लियर थम्बियू सिनेब अदुना मसिदा चेंजेस अमा खर उरप अमना मसिदा मैम हार कान सपोज एनटीआर टी लाइक पोम गसाई थम्बिखिबदो सपोज मुगल हाइरोने मुगल की खरा लौथोपगुम्बको अदगी इवन गसागी कदोगी महात्मा गांधी हाटपगी मतंग दा हाइफेट याबुगुम्बा गुजरात रायट गुम्बा
adagi adum badu hek lokthop gumba madum bagi da khara adum nungai ta ba khota ba su lei bagi adum lei aduna masida di akhoi hade smaina syllabus mai lokthop pa omit tawba hapchan ba exum maje hojik pali belegak na tabeda mamang gi legak ta ju sikum bagi incident kumba thengna bi browser Macam hana mamangi hek hoba de NCRT gi koi gi stoka je ai do jai jai se education policy gi ontok pon te NCRT ontok pon ko ma koi no je hai sina hana iba matam se da akoi gi list of oja se kana ni idonesi gi mai committee mo los leye NCRT na every larigam pa bio putopio ko oi do yeng bio oja kana kana yaw ge si lo yaw bane ba ai si gi oja si yaw bani hadi ai ne ta len w nu pa ma nu pi thola ga en ontok pa ya ban te ba kan census sam changi adagi magi policy changi discussion changi adagi historical facts ju una doine ba ko adu masi una matungda to kan jada handa kis hai sina madugi kaino sida ketang kena hungba ma madugi mem no tawda bida ma han hojiki list of authors ka je yaw da bida adum yaw di yoraga ketang kada nampu da to ki kum kanan to hino kum kada ambiguous oiba yam clear oida ba adu changes di like yaru kaino planet to han mapan khoi dia are 9 planets and paramiko kada kan 8 planets mo to kina changes di like tabi yaru changes every day si society is evolving ni education is evolving ni akhoi na khang fact ai si hung chi hong pa yai everything is adu sum ju hong ai ni aduna masida to haibsina nampu da tawai mahutta consensus hai je achobane nation dari consensus na phai haibagi policy da chachi haido badum nei pustak jagi